Makiamukira mucingo ucio kuma kuri athuri a itura riu ria Mbagale, maabitha a ugitiri ni makenereire giko kiu, makiuga muingi wanyitanira hamwe na maabitha, ugitiri ni ugukorwo ukigacira na njira nene. Hii mahali inawezekana kuwa na bunduki zaidi. Yetu ni kuwauliza wananchi waendelee kutupea habari, wakijua kama mahali bunduki iko waponye iende, kwa maana bunduki ikiwa mikononi mwa wahalifu ni tisho kwa usalama. Munini wa Commissioner Joseph Kipkolil augite maabitha a ugitiri manyitanire hamwe na aikari a Mbagale ni mekuhuthia njira ya kuhota gwethana na kunina imaramari. Tunashukuru sana jamii ya Wardei, jamii ya Degodia kwa kufuatilia mwalimu, kwa sababu although hatujapata mwalimu mwenyewe, lakini wameweza kupata ile bunduki yenye ilitumika. Hii ni bunduki ya pili kwa mwezi mmoja yenye tumepokea, na hiyo inaonyesha dalili kwamba hao wazee wa area hii ama jamii yenye wanaishi area hii wanapenda amani. Mutongoria wa Mbagale Mohamed Hassan augite ni mekunyitanira hamwe na maabitha na oho ni mekunyita itemi hari gwethana na ekinai. Tumelete hii mkono serikali la hatujapata ile uhalifu, lakini bado tunatafuta inshallah. Kwa hivyo mimi nasema karibuni, sisi ile kitu tunasikia ile anafanya amani ama nahariba amani tutalete vile tunalete leo. Kugena ku atongoria kuma kaunti-ini ya Pokot Ithũĩro matongoretio ni uria wari gavana wa tene Professor John Onyangapo nĩmbendekithĩtie rũhonge rwa ũgitĩri wa thĩinĩ gũthiĩ na mbere na gwethana na matharaita marĩa matemetĩkĩri nĩ thirikari, kuona nĩ matũmĩkaga harĩ wĩkinaĩ na kũhotomia ũgitĩri kaunti-inĩ ĩyo. Badala ya kwenda kuchukua hatua na kufanya operation ya amani, kurudisha silaha kutoka kwa mikono ya raia iende kwa mikono ya serikali, serikali inapoteza network. Wanasema pengine kuna wachochezi, pengine kuna wanasiasa, pengine kuna warlords. Oho ni mendekithĩtie thirikari kuhuthira maabitha matiganĩte harĩ gũtabania birigiceni icio, maya meyumĩrĩtie thutha wa ikuũ nyingĩ makĩria mũhaka-inĩ wa Pokot ya Ithũĩro na Turkana. Mauaji yalifanyika sana boda ya West Pokot na Turkana, waliuawa kinyama, shooting. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Kariuki wa Wambui.